mandanta ko matu yangora. Aduna manta ko matu yangora. Whoa, matu sonjora. Bila mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri. Assalamu alaikum mi hiwro ma kala ndemo yettor mum mi lando so woni fo no jang awa hare menen kadi men hewte jang mi lando mo kala sino wontine jang hare mina samina wana babira men e nenjira men e anda warma wana kotira men e monjira men samina fo en accala e goto hare mi lando si woni fo juule jang hare menen men juule jang mi innon yo Allah tawnen kadi ko arta tawnen kadi ko artoyta parce que sa ndari a tawi ala buri lewru suma e ala ko buri moƴƴugo nduɗon ala tawnen nduɗo kadi tawnen ndu ko arta tawnen kadi ndu ka artoyta kadi minna kadi comment dire minne kadi kala nda warma himɓeji no waali no nawni yo Allah dikkimɓe ɓe attiraɓe e dow jam moƴƴere ɓe attiraɓe golla objet ji mabɓe ni parce que hay goto tan taw goɗɗo nawnare minne kadi sen arti ɗon kadi en wona sokaɓe ngo prison ji kamɓe kadi torndeɓe Allah yo Allah yaltimɓe ɓe arta ɓe continue golleji mabɓe ni parce que ala goto yarantoɗo goɗɗo e prison sen wi ɗon samne wona PDG on sur nous Jama TV ande noon hino en le 30 juillet 2024 te ɗon andi noon année on ɓe yinino ko pijji kesi si juulama ko pijji kesi avril ko mi andi hande mi waɗi télémila ko hande ko ɗum waɗi faami ko ndowoñina faami haade fo ko gotun haray kono yarata min noon haray ndaare men te ɗon andi noon vraiment mais wayre tun kono andi si fuɗɗama ɗum fo no andi piiji ɗin min noon ko suuma e wañi noon kono noon en yiiwe suuma en adi kadi projet ji gonanda warma moylol après si c'est bon régie ndarnalan sommande da warma vraiment comme fo faala on watten arten ko plateau me yandi hidi da mari surprise invité man da warma ko surprise may ndanen clip arten ko plateau me at 224 DJ Lamzo yola min yola Gozagaza ai yeah Bambito, Porto Casare, Nyariwada, Porto Casare, Andalai, Porto Casare, questo quanto sono in Maya Porto Casare, volevo passare cosa Porto Casare, Wanja, Porto Casare, Andalai, Porto Casare, questo quanto sono in Maya Porto Casare, Badman Porto Casare, Wicked Man Porto Casare, Nafigi Porto Casare, un bebe holiday a Porto Casare. Badman Porto Casare, Wicked Man Porto Casare, Navigi Porto Casare, un bebe holiday a Porto Casare. Kodiani boni minne kite Badman, web dianing elimini kode I beg, feeling getting a stem giddy ya wumbi di befop, but don't know what the minno mama be a canap, orang ebe moto be da bitambe ya talang, betu what the minno mama tipi bako titi, sare boss minno mama lukiti ya ni bot, one nguli minno mako ya talandi do, sida mari dole minne get to buy a bido, kang bebe no ba wa mi ula haye go to, fopo da lanya you na wanyane bagi, wala fire ben water na nyamu baki, Bambito validila, Nyariwada validila, Andalai validila, Kurundo wadi fire ben when the hino sonka, Yela ina minu ba fire ben no tirala, Yao you to me in the maya yo me al tu, Told you million kwa yela ka TV, Arabido bungi mini buri doku, Pomporti mini buri fure, Raoji kadi minu maya buri hiti, Champion in the band, Champion in the band, Badman Porto Casare, Wicked Man Porto Casare, Navigi Porto Casare, un bebe holiday a Porto Casare, Badman Porto Casare, Wicked Man Porto Casare, Navigi Porto Casare, un bebe holiday a Porto Casare. Sinene maulia danko tako, si baba maulia danko tako, si ai maulia danko tako, kodumi uima ko ya Porto Casare. Sinene maulia danko tako, si baba maulia danko tako, si ai maulia danko tako, kodumi uima ko ya Porto Casare. Fire ben we ma mini zagaboy, you ben we ma mini zagaboy, war ben we ma mini zagaboy, where zagaboy.
Champion inna the bend. Champion inna the bend. Champion youth inna the bend. To se define sama nalande gonoma to ala tala batu mananande gonoma wafale benda kinara. Potom ko sare man da ko hono batma potom ko sare laane ko men fof ko sare mais yino comment dire be no jaga boy no artude e mafeji hoore o yika kono afeji di yaata haare sen iwi don mi samina wana wana banda warma kundara fo samina fo de ngaccala e goto saminen dali wana da warma wana soti dande termeson samina be foto wana seeda mi inna non hande adna ko sabu laara ko sabu min DJ Lamzo non ala vende problème mais moƴƴay so Allah jaɓi ko yiɗa o adna ko seeɗa adna ko sabu laara ko sabu haray musique ol invité ji men gon hewtiɗo o haray ɗo gandi vraiment suivre ko surprise wonno tel andi hande Lagine Conakry Bissau pullo sa arini pullo Guinée ko pullo hono hande no yinete pullo Sénégal ko pullo Guinée ko pullo Guinée Bissau pullo Guinée Bissau ko pullo Gambie acaka e goto haare minna mo assalamu aleykum yela famille bro DJ Lamzo franchement parler weltima buy wona seeɗa no way iɗa e jang alhamdulillah mi langa jam bro on hewte e jang alhamdulillah mi hewte jam on tardali no men tardu ko seeɗa tum mais accitama présente ɗa ka woni on bo yureɗa dunɗoɓe ɓe nda ko jamanti ɓe yureɗa fansib ɓen fof la famille donc comme Mersen Boy artiste from Bissau Guinée basé ici à Dakar quoi actuellement quoi ouais haray o nani ko Mersen Boy basé ɗon e Bissau Guinée te andi Bissau Guinée no ɗuuɗi joni par exemple no woodi anda warma ko toon ɓe jibina walla ɓe ananda warma ko Guinée ɓe iwi ɓe ari Bissau ɓe mawni toon walla babirama ɓe iwi Guinée yeehi Bissau joni ko ɗum woni Bissau Guinée ɗum noon fof so Allah jaaɓi e landoto par ce que no woodi anda warma wona Guinée Bissau yimɓe buyno toon e ganda est ce que ko Guinée ɓe walla ko honɗuɓe mais ɗum noon fof so Allah jaaɓi en aray mais walla way Mersen Boy mi yiima Mersen Boy ara min ɓoyima yiigol e programme uji bouche mais hande Allah waɗi face à face DJ Lamzo Mersen Boy way Mersen Boy mi yiima Sénégal o joni ko Sénégal bajiɗa ou bien ko nim wonna donc pour l'instant Mersen Boy no base Sénégal quoi donc parce que mi wali Sénégal en fait mi wayde mi lam base Sénégal way ok Mersen Boy no wadde affaire de culture affaire de musique ko honɗum e musique Mersen Boy watta donc Mersen Boy no wadde musique afro pastoral afro pastoral quoi en fait comme afro parce que donc min komi polyvalent mi joue fof bro mi joue fof mamaya afro ok joni maɗe landi taw avant no wode min hiiɗi nanugol voix Mersen Boy après noon arten mo woda pijirande warma Mersen Boy no ɗo waɗi yaltingol par ce que hande ko ene may firitayi ko gandi siko mamaya siko poola siko wonnu si bien sûr no woɗi pijiri ndar caméra o min accama waɗa freestyle donc voilà esuka waɗuɗo mi famanima yeah ɓay mi andanima joni o my style fo mi famanima yaw pribambam jomino jalba ko ɗum metima joni mino laare ko ɗum sumima ɓayri barke Guinée goodi ko ɗum metima duwanene baba jaabi ko ɗum sumima so a yiya so palle ganga hala darningal so a yiya so palle ganga hala huɓinigo atambinani hoorema voilà haray on nani fakke andi ñiiri si weele ko mandi uura sindi uura tan andi wala ko ɗum ko ça veut dire ko ma min inna Mersen Boy yo yalti yo fuɗɗo men ganda vraiment ko ɗum ɗon tela gandi hande noon Guinée Bissau e konne de innide e ndaare mo juubi ndaare na awa hande mi walla manda ko angale manda gonno kirol ka ok Mersen Boy vraiment minen suivde Mersen Boy tan ndaari wona tourné ji wona Mersen Boy wona Guinée Bissau ha Lagine Mersen Boy musique ko honnum yiwɗa musique ha naɗɗa e musique donc en fait bro avant tout d'abord parce que musique ko hunde nde andanta milan yiɗi quoi en fait mi yiɗintinaki komi yiɗi quoi en fait andu yiɗintinagol hunde kay ko yiɗuɗa 100% no seedi quoi en fait kala ko nanguɗa yiɗomo anda e ko ɗum woni métier ma quoi en fait je suis comme ça quoi bro mais andi musique buyno wayna ɓe naɓay haade ɓay woɓɓe innayi ɓay ɓi sefo no yima ko maɓe jokkat no walla ɓi copagne maɓɓe no yima en musique on a aɗa tunge mungu fen woodi wondo saabu ha naɗɗa e musique on non en fait parce que so a ndaari avant mi natude e musique mi waɗi animé DJ quoi mi waɗi yiɗi affaire DJ ya donc kadi mi waɗa heno danse way
waɗeno dance modern ok dance, bien sûr. ok médecin boy Bissau Guinéen teɗa daari tant que médecin boy ko Sénégal waɗɗa basé o Ouais. joni est ce que ɗum ɗon e tampintama e côté Bissau won toon Non, non, pas trop en fait quoi, parce que déjà sur mes derniers programmes de Guinée-Bissau, je joue un programme de merde Sénégal, en fait. Sans problème. Bro. mais hande comme no inité faalajo laamu si inni kañum accita pays mum ara pays goɗɗo est ce que waɗantama problème Non, non en fait, pour moi, on a difficile quoi, en fait, parce que déjà, c'est quoi, parce que musique, surtout minen Bissau, pour yimɓe ɓe ɓurtama jentade ko il faut dajoɗaɓe quoi. il faut que dogaɓe dajoɗaɓe busaɓe mais Ouais. fami dajoɗaɓe fof minen gandi Ouais. ko leɓata ko miɗen paami mais c'est ayi ça, ga en fait, yeah. ok ha médecin boy koma ko to wonɗa Sénégal par ce que ɓuri ɗingol mam famima buy ko gabaji walla fen Si. ok haare kono yarata haare min noon wona wonɓe darugol en ko en direct wona hande ɗe mbaɗi invité manɗa molanaɗo médecin boy Bissau Guinéen te ɗon andi kono yarata so iwi ɗon sammina wona Lamine Touré ley konen sammina fota wona seeɗa samminen kadi wona Oumou Sadio Grand Yoff kanka sammina fota e ɗon e Fatima Grand Yoff e Aissa Grand Yoff e AGK Couture kanga sammina fota wona seeɗa sammina kadi wona King Salman Grand Dakar e ŋaccale goto wona DJ Boss DJ Yaya ɓe fof daari e ŋaccale goto surtout ma noon ɓe annda warma no jooɗi hino darde émission on nebta peut ɓuuro seeɗa accite ligne mais non e il faut que taw mayndaren clip goto médecin boy arten ko plateau tele gandi médecin boy vraiment famɓe ɓen ino ɓuyno wadde no noddude gaaɓe yaɓe accu taw haade e ligne o gaccitama mayen médecin boy joni meɗen wona a feƴƴi médecin boy adi Sénégal jouis Sénégal comme sikki konte on de juuɗa ko ñaani e on de juuɗaɗo Donc, mes jouis Niani, donc mes jouis Lil Fana, mes jouis les Passions, Almadi, donc boîte de Almadi, il faut mes jouis de presse. ok comment dire comme wona ko juuɗa comme sikki a joini Guinéen ɓe ni wona ko festival jel jowannaɗo Guinéen ɓe ɗo J'espère que bien que mes jouis do bien sûr mes jouis do festival Jarama 6S, mes jouis 6S Jarama festival, mes jouis donc kay festival Guinée-Bissau à Guédiawaye aussi. Donc chaque année donc mes jouis donc puis no to mais yino makadi ñaani anniversaire hombo Bilika ouais ay frère famille Bissau Guinée mais yi boji ɗi médecin boy non en tout cas non parce que déjà médecin boy ka Sénégal lo donc Sénégal lo kala foto la Bissau Guinée donc ay mo médecin boy be yettoma ko hombo quoi ouais ok deji accitana lan clip on médecin boy yon après question quoi en fait non ko accito no moƴƴi ko DJ amin wonni si okay, ko woni DJ DG ko non ay me haali moyne mokkade grand sœur makko si mi ari ko troisième femme matan wala quatrième femme non ala femme nani may ko clip Médecin boy, yeah. Kana ko farida gido mi wadana ma. Bichu wale ma gido mi wadana ka. Sigo sago wa mi segino mado walboa. Sigo sago wa mi jugo mado berleha gido. Baby come, baby come. Gido ar, gido ar. Baby come, baby come. Gido ar, gido ar. Mere marane confia, jawri ani min confima. Urde marane confia, baby, I be mere baby fima. Gido am, gido am. Baby baby Gido Gido baby come baby come Gido ar Gido ar baby come baby come Gido ar Gido ar no be mere be jodi ko de fo mere be padi kono
Jimmy Jawara Gido Ganyobe merembe dari Kurefo merembe padiye Gido Siko sago wa miseki na wado ule Siko sago wa mijogo mwado baby come baby come Gido R Gido R a hande no hande lance do e lance studio on do ka baby kam ko woni no ko ar quoi en fait kam non ko bisage wala ko anglais ko anglais quoi en fait ko anglais non ko anglais quoi ok voilà Deji atena lignon kono avant lignon ta ba bare partage on son fala médecin boy be anda ko mo médecin boy on partage liengon parce que ko liengon woni fi fop atena numéro ko 78 107 81 38 78 107 82 38 partage liengon parce que ngandi ko fi kadi ko fi liengon fu watte médecin boy bisaw guinéen en anda jonti bisaw be no ga ci guinéen be no ga anani bisaw guinéen atali manika soso landuma fop atala goto ko guinéen o ini guinéen te guinéen ko men ko ton iweten se ngari do mina kadi hande ko affaire de ko affaire de mini kala neddo ko watta wad mo remise mum convé kam sa ala ko jonnama mbudi wala ala ko jonnama wala ko yenamo wadama partage ko envoyé ma kon parce que sa wandi mo partage hade a wallima mais buy ade nebe do lien wala be sikka be kare ko kambe wanda be amona nibe wala na yalti non c'est pas ça ça wala ne don wallumo ha o welto wallam kade ha o ya on fami ga ok médecin boy o image ki ko musique ko ndawol ko antum woni mum o venno wodi utribe wa bien sûr wodi be moné gollude en fait bien sûr wodi wombe ba wan ko en fait mais o affaire ndo ko financement ko awata finance o ven hide man ménager déjà me la mari si me la mari manager en fait hide man ménager mari won be lay youtube woni balde go si wodi wombe en fait wodi daribe pour wallugo la en fait non wodi daribe non ni ne ko en direct wonda attends donc wodi be wodi plan no wodi non plan foko ko lebda o men pama attends hande comme fejo ko comme ay DJ Kambelen wonanda billo lasko en be fo no jondade ko en direct wonda hande mi médecin boy tilam fala hiduga e médecin boy so woni médecin boy no mari manager wala no mari producteur wala no mari no bokel label mi la wacci ko médecin boy mais hande goddo go woni to na fala yugo médecin boy na fala walto ko médecin boy ko ala kon vraiment wolede no wodi ko wodi ko ine no wodi no ka ok yo mais kono yarda médecin boy bisaw guinen ay ka hare kono yarda are minna vraiment sa daari peji din no foti no laba hade samne no ngal wona Oumar Garan Dakar kanga samne no foto wona se samne ngal wona Binta kanga samne foto ngata samne wona Jar Boy e Kim Balak manda ko no dale en acciala goto ok médecin boy signe e label wala donc pour l'instant mi signalé label quoi en fait parce que mi signalé en fait le label signalé label bien sûr ok médecin boy ni ko honno woni projet di médecin boy donc projet ji actuellement bientôt inchallah mi lay di wade tourner Guinée-Bissau quoi en fait tourner Guinée-Bissau ha Gambie donc on say ko di projet ji mo médecin kana ko bayete da ay ga wada yaara famre médecin boy no mari tourner honno etani projet honno médecin boy projet album quoi en fait projet album woni quoi en fait mais so men wadi événement presque événement jano mi fala wadde quoi en fait comme présentation album o mi di wadde Guinée-Bissau quoi Guinée-Bissau non jusqu'au ka villa mi warta donc kam heba donc ko ville ma warta inchallah rabbi ok médecin boy no wadde programme la no programme din peji din o wade ko 78 116 82 38 78 116 82 38 notre domaine en direct kala ko wadon jode ko woni Medina woni Dakar woni en Europe woni en Bissau ko wondo wo so noddima me wa jettugol long en direct yewdi don onen e médecin boy kala hiddo médecin boy wanda warma fop no ndada affaire on ko non médecin boy ko fi men enen fo te surtout ma non artibe Bissau ben artibe dum do ben médecin boy ni mede yide dum do est ce que médecin boy a waddi fitini natu inde wona Bissau wona oɗo UK ndo en walla ɗum ɗoji ɗin walla hay goda médecin boy dal non mi wadali taw ko en fait premier auditeur jot goɗo ko ligne waaw assalamu aleykum
Alaikum salam. Wa no way frère ça va? Oui, ça va. No golle den. Jan hide jang. Jantung Cesar boy. Zar boy dano deme onto. Koloban. Koloban. Eh. Ok, ay image messen boy onka. No mi mo labi la bagwa. Wa kon ina tamo don. Sare la validi mo moƴƴa sa. Aha. Ok, mon anima. Wa Zar boy men hetama koma mo kanta don. Image messen boy onka. Budi tele on. Kon ina tamo don. Deji. Ready. Voilà. On 78 182 on ɓuyde télé on e téléphone on waccendir seeɗa télé on e téléphone on waccendir seeɗa enen e médecin boy merci beaucoup Zar boy e Kim Black dal e ŋaccale goto Deji boy e ŋaccale ɓeɗon kala kala ndawrma no jooɗi no darde e ŋaccale e goto haara tammi noon kay wona Hadja Binta Balde Kolobani kam ko samne foto wona seeɗa samne wona ɗon e estiraɓe ɗon Kaw Salou ɗon ha e Adda Bayor ha e Siré ha e Mamadou kam kadi ŋaccale e goto so ɗum kay samne wona Mama Aissadi 3 ha e Ibu ha e nene dale ŋaccala e goɗɗo kala ane ɗo daari no darde Jama TV o noddeɓe ko 78 107 82 38 ƴettegal goɗɗo ko ligne wa alo assalamu aleykum Gralam validi mo moƴƴa sa mo wiya big up kadi goy. wallahi anani Ok bro, hiromo ɗon weltike boy wona. Grala weltanima moƴƴa ko courage rek. Non, c'est la famille bro, c'est la famille inchallah. Big up bro. ok musique Zar Wow. musique a waɗi guine biso awan kadi walla ko Gambi waɗɗa No min ko Gambi. ok wa ok ko gotum merci beaucoup Big up. aha ok voilà ko noon yada médecin boy minen comme no min ma nini ala e label exemple sa heeɓi projet label a waway gollugol e label Si tawi no waɗlan arrangé mi go. ani fof noon andi ɗum ɗum fof ko yewtitete ɗum ley a faami tini waɗama arrangé a ƴettay si waɗama arrangé ilagaji ɗum a ƴetta mais menaɗa couverture fof no waɗi équipe on fof no waɗi hiɗa waɗi normal Bien sûr. ok médecin boy men ha jodde goɗɗo ko ley a waɗano famɓe ɓen fof ɓe natanani wa assalamu aleykum Kim Black. no way ça va Kam ande sedo jaay ka on wadi on big up quoi wadi on big up. Merci beaucoup. Video makko ngal laba makko. billahi ok ko on ko Kim Black ka allo wa ok Régi hare ko no yarda hare affaire yo jama on noddu ko 78 107 82 38 78 107 82 38 médecin boy Bissau Guinéen so en iwi ɗon wona minna no woɗi anda warma neɗɗo sa wondi e makko hande min mi innata ko min lamjo tun walla ko médecin boy tun walla ko oɗo tun ok jette goɗɗo ko ligne wa alo assalamu aleykum Wa bro, lamto ono. wa jatto alhamdulillahi Ay jam nala do. alhamdulillah inne ngay toon eno deme on to Ko ba Umar Grande. Oumar Garang Dakar allo ko Oumar Garang Dakar hara kan kadi sammem ɗon foto na seeɗa on ittay hectaire ji ɗin so ɗon branche hectaire ko noppi on ittay wawa men noddugo men en direct ko télé haray nane fof la wolde indema anden ɗo a faami Oumar Garang Dakar ko noon affaire ji yarda wawi noddugo men ko 78 107 82 38 noddo men en direct ko noon affaire ji yarda haray min komi arta débat on sa wondi e neɗɗo a gollidi e makko ha ari ha ko à la fin si woni min handande min Dj Lamzo mi ari ɗo mi fusi o micro ɗo fiilan fusi o micro ɗum ɗum yalde nalan golle e ɗo aynugol sa fusiti o micro arowo sa fusiti o micro arowo accitay way ɗon hiɗama plein droit mais neɗɗo bonna piyu goto inama accutu kala kadi watta ɗo président tentino président équipe woni président groupe woni président ɗum ɗo acce on digui jangga hay sa jangga wona intelligent wonda e jangguɓe ɓen ɓe hollama laawi ɗin ko honno laawi ɗin ko honno on faami min nata noon min Lamzo komi ala goto mum wonanto ala goto mum wadde ko hunde kala ko artika ma on ñamata kala ko waɗa yego ko artika ma on ñamata inde no yaaca joomum ɗum no fof no woodi hande médecin boy no wolle partout ka réseau ji no yaade partout ok joni aray Régi minen faala kadi médecin boy wala
créole seeda walla manda anglais seeda parce que mi jamal foke anda ko amon on donc avant mi wolde créole et avant mi wolde anglais il faut mi ma créole ko bisa guinéen waɗa donc wala boa noite famílias guineenses principalmente famílias que estão ali na Chondi Senegal donc ismi boy Mersen on passa de só para uma entrevista para divertir sobre a minha carreira musical bom famílias boy entrar vou fazer um comentário vou partilhar e é nós mesmo Guiné-Bissau riba a você baus ok ƴetten goɗo ko ligne yannade kirkira sa allo oui. waaw no wayi ça va bien ide jang. jantong alhamdulillahi ko ina nge yettorde Naam? ina nge yettorde Aha, ok. ko Bissau Guinéen Sino, ça va? ça va alhamdulillahi ko médecin boy ka Awaye ko DJ Lamzon Fala. awa hinola no wayi hiɗe jang Jang tu? awa hiɗa nodda men on to Mene hinde me robos wa ok ko ina nden ko onno To kajatu. kadiatu robos Eh, awa kani ombo jang tu? ok haray kono yarda kadiatu robos sowoni on nodday o ɓuyta e télé on seeɗa wamen téléphone ngo télé no accendiri téléphone ngo télé no accendiri haray kono yarda o noddami ko 78 116 82 38 78 116 82 38 noddami en direct hiɗo gandi wona ɗum ɗon bis kiro kon naka Bokar naka bijaw konnu naka bijaw gari bisaw ko anglais non kono c'est donc ok joni may ndaren deuxième image Merten Boy arde nga plata me adde sam nga DJ Lamzo te do ngandi hatta no na duga me en direct kadi men jettango dum ala problème parce que hunde den ko wada yaare ko no yarda ok régi si c'est bon ñu dem sétane clip bi ñu ñëwaat si Merten Boy yeah DJ Junior Baton siri mini baton mi go antu mi fala baton siri mini baton mi go antu mi subi itilinya bufunge kanu baba itilinya bufunge kanu baba itilinya bufunge kanu baba itilinya bufunge kanu baba I been wole ko be ganda yeah ye mara baby haro kansanki sheri baby I know hidi gam me know hidi ma no one ko baby eh I been wole ko be ganda yeah ye mara baby haro kansanki sheri baby I know hidi gam me know hidi ma no one ko baby wax mi jaay jonga ma del wax mi jaay yo jonga ma del wax mi jaay del wax mi jaay jonga ma del wax mi jaay yo jonga ma del wax mi jaay itile nyapu funge kanu ba oh ba nyekanu le mashiri boy itile nyapu funge kanu ba baby baganana no Sherry, baby, yeah, Sherry. Oh, Antu mi fala. Sherry, baby, yeah. Oh, Antu mi subi. Sherry, baby, yeah. Oh, Antu mi fala. Sherry, baby, yeah. Oh, Antu mi subi. Senegine Bissau, Senegine Bissau, Senegine Bissau, nyoko kupenda ba. Senegine Bissau. menen bokki benn bay may Séné Guinée Bissau en fait ça veut dire que Sénégal Guinée
Bissau. Guinée Conakry. Ok. Bissau. Mais da wawi ma appela Donc, songo ko muslim da ko joni may. Sénéguinée Bissau, Sénéguinée Bissau. C'est ça. Sénéguinée Bissau ñoo bokk benn baay. Sénéguinée Bissau benn la. Sénégal Sénégal. Guinée Sénégal benn la. Sénéguinée Bissau. Waaw mi arta ɗum ɗo ko afro ni. Donc, est ce que médecin bon no wawi yimgol reggae? Bien sûr. Ok may. May jo ok waaw may. Donc non après auditeur ta ɗo de. Allo assalamu aleykum. Allô? Allô? Waaw no wayi ça va? Ça va, vous allez bien? Ida jang? Ça va. Ina ngai to hidano dambe on to? Toi, Miss Boy, moi, je t'aime. Miss Boy, tu m'en penses? Médecin boy ida mo do ida mo. Yeah, sister. C'est mon plus grand sens. Ça va? Ça va? Donc c'est Mercen Boy. Oui, tu es mon plus grand sens. Ok, merci beaucoup. Je suis tellement content de toi. Je t'aime beaucoup. Ok, moi aussi je t'aime. Merci beaucoup. Ok. May ko reggae on arden ko ida. Ok, on y va. Ganjo moƴƴa bondo e ganjo moƴƴa. Ganjo moƴƴa bondo e ganjo moƴƴa. Ganjo moƴƴa bondo e ganjo. Médecin boy ko non affaire on sa ndari wona tettedi kanko kala ko addandamo o joyi ko gonga ay ko polyvalent quoi. Ok. Ade ka médecin boy kan way mama ya. May mama ya. No bro no affaire on ko fo ajet nga appel taw. Allo assalamu alaikum. Ay hande mon ko mi nga médecin boy do acci men sunna plateau may mama ya seri mi da ma na nganda men da kon may. Non, médecin bul yak gongol fo bul yak may. Mama ya bro. Ala problème. Mais là il dit musique mais j'écoute en fait mais. Mama ya. Ala on a mi daro tan la may série mi la yidi ma. Non ala problème garaw may mais non en tant qu'artiste ko gonga hande no wadi abe chocolante fo waday mais non da way gol fo parce que no ara rôle go. Ouais bien sûr parce que déjà andu c'est une langue afro beat wala reggae wala dancehall piano wala dancehall et tout ça mais waday quoi mais comme exemple côté mama ya on dindom pour e plein ina yo waddi haray lang montini non mais andi sabon no minima non hande andari hande la grande dundoji din fop grande dame din fop ko musique na hayatina ma andi comme tanda andari wana boma ande go andi tun yimbe ben ko pe ko hutida ko kompi nabata ma fe nabata ma yeso ka mais hande boma ande so are concert yeba mi do 10 millions wala yeba mo 7 millions ha 8 millions hande sa andari wana artisan comme da wana wado comme da wana dundoji jetten godda ko ligne wa allo assalamu alaikum. Ok sa andari wana hande wana machine be kain wala andari wana dundo en be fo ko na 350 bi sante pas casse ji mabbe dari hodata ay million joni pourquoi sa andari ko mama ya bura hotede ko be don prix dundoji mabbe casse mabbe bur dudugol parce que en fait c'est andari c'était juste que parce que musique no xey façon quoi en fait wodi be nanta ko dido dum do woni wadde wodi be nanta ko dum do woni wadde mais artiste mom en tout cas so any quoi polyvalent normal da fori wadde fof quoi fof quoi appel c'était juste parce que kadi e do aron ko wotu da kon toujours si ay nama ko dum do burta wadde sawar wadu gol quoi en fait ok mais yi kadi merci boy no ardi do e bandira mun debbo on ko honnu ko jajang donc ko jajang ko nangandolang franchement parler say hande merci boy no mo yaade no wadde goɗɗi ko kolala ko kanko donc kay frère an king black zion kan kadi ko mbo Guinée Conakry mais en fait ko frère yiɗɗo Mercen Boy en fait donc déjà a haali Guinée fof enen c'est enen Guinée fof ko Guinée quoi parce que pular mo nda wolde ko pullo fof ko gotum accala gotum ok Mercen Boy ni Mercen Boy no wadde waja tourner a fami Mercen Boy ko honnu ni objet honnu heddi e nder Mercen Boy donc kono hidala wallede ni exact donc ko heddi kon e programme no heewi en fait quoi kono non heddi exact ndar écran médecin donc Mercen Boy ko atem jetta o taw wa allo
allo bu téléma seeda bu téléma seeda allo bu téléma seeda téléma allo bu téléma no wayi de jang jatu nala to alhamdulillah ina nga joyi no tame ngonto allo ok téléphone on e téléphone waccandiri téléphone on e téléphone no waccandiri ɓuyte so noddi soni tun téléphone on ɓuyte mo seeɗa si wawi nadondirgol téléphone on e téléphone no waccandiri mi andi ɓeeɗo mi andi oɗo ko télémille jeeya oɗo oɗo nakundara jeeyade ko télémille o jeeya haara mi metti tan mine wona daali kala ande ɓe warma no darde o leerɗo tati médecin boy hande ko enen makko woni ɗo so giɗo tan mine wona daali wona yukkunku ha koosi bandani ha ley fello lammagol e ŋaccala e goto ha e bendugo ɗo e ŋaccala e goto kala darma no darde e Amadou e Binta kankadi samne foti e ŋaccala e goto e Oumar awa ko woni ngar gonnane kon ko honno ni hedruti kon commerçant boy commerçant boy besoni wallitede walla on ko sengo promotion ji quoi promotion parce que anani andu artiste ko marketing ko promotion woni artiste ko en fait il faut jogoɗa ɗum ko tiiɗi pour wawa yawde ka woɗɗi ko en fait si donc ko télé mbisa ton ça va alhamdulillah no dogude mais parce que artiste jo a duwata ko tun e luttugol ka paiement en fait ko il faut yalta déjà mais tami ko wallum promotion ɗo il faut que tan ɗum kan landi connaissance ko wallum animateur ɓen wala DJ ɓe wonɓe ɗo ɓen wala ndema wona promoteur ɓe wonɓe ɗo ɓen mais déjà parce que déjà hande so ini ɗo hande wano Guinéen ɓe waɗoɓe comme exemple événement ji ƴetta goɗɗo ko ligne wa allo assalamu aleykum allo Allo oui. Wa no wayi ça va? Ça va bien, hita jam. Jam to alhamdulillah. Ina ngay to no dame on to? Ko Hadijatu Bari. Hadijatu Bari depuis Poste Médine. Depuis Poste Médine. Ok, ko Bissau Guinée wala ko fa Guinée. Non, la fa la tout virade. Mi no émission ngo dal machallah. Merci beaucoup. Andi tilan? Mi anda de bay anda reñina kan mi renama. Ok. Wela mboyri ning warnima promotion no wayi dange jang. Jattu. Alhamdulillah ko no wolta don ko me mo kanta don. Minanali. Ko hamba mo kanta don dedika don. Ko hamba? Ko hamba mo kanta. Ok, Desi. Ila. Ouais, déjà parce que déjà ko sengo promotion sai hande mercen ari bazar Sénégal parce que comme fala wadde ko nanta arti mo inde arti Bissau Guinée wadani ko pour mon rêve am ko en fait ouais wa allo assalamu alaikum allo médecin boy ko ɗum ɗon waɗa haya baji Sénégal ko ɗum woni rêve am quoi parce que déjà hande mi wawi inde connaissance milan jogui ɗum vrai déjà ngiɗa andila milan andima DJ ji woɓɓe ɗo DJ Yaya en DJ Billy en donc sista Asi en woɓɓe donc machallah connaissance no heɓade quoi donc ko nira seeɗa ha hewte gaw faaleñade ok médecin boy Bissau ko honte Bissau jeeɗa iwdima ko laguine iwi uben gonto non aduna men il faut que buiso landare window landare non ko ma men anda dum non non en fait c'était juste que comme pullo Guinée-Bissau mais pullo Guinée-Bissau min ko momi bafata secteur ko dum secteur men inata woni bafata mais bafata woni capital gal ko woni région men bafata mais sare am tigi Kuntubel jibina ka jibinande Kuntubel ok bafata jibinande Kuntubel ko Bissau woni iwde mon ton dal na comme iwde Guinée wala ko fof ko ton jin mamaji am famille fof ko ton ok mais ngaccita joni so mi wodi ko mi yejiti après wawa so wodi ko mi yejiti landagol ma après wawa wolugol dum sina du waɗen tirage la fin on franchement haali fof ko foɗɗa landade ko jadda goɗo ko ligne wa allo assalamu aleykum allo on jarama jaddu iɗon e jang walla oɗo no unde quoi oɗo mi anda si woni na Bissau Guinée jo noon quoi
ok joni so woni ko ɓe yejjiti lanndongo médecin boy en fait ko foɗɗa haalde ko médecin boy no mari histoire no ari ɗo médecin attendre ligge médecin boy ɗo ko woni donc musique no ala golle ma ligge ma honno ɗo médecin boy ɗo non en fait bro mise a landi galan mise a landi galan mi haalnoma on wat non c'est pas important non c'est important kay non en fait attends andi ando ɓuy lantolaɓe ɓuy andi ko o yarnoɗo ɓe landinoma ko no liggoɗo woni kanko ko livrey Konakiri o woni quoi awa min kadi DJ Lamdo min liggam ɗo ko cek mi watta bien sûr mais ɗum ɗon fof ko golle a faami mais musique tan a waɗat évalué ɗo en ce moment no woodi ara ko nannguɗa no déjà ando alandi ke si woodi wonɓe welan e wallude non ande woodi wonɓe wala wallugol ma mais kadi nani ko pular inni sa girkanama ɗo aɗa girka ɗo fof ɓe watama jundugam fof goɗɗo watta kenno ko faamo ando aduna o kala ɓiɗɗo gorko ko yiɗa ko ɓuuri hewde hande hay sefo nomaɗa golle non bien sûr ando yo ka ok joni mi arta waɗi ko ɓeƴituma landagol non feƴƴi ɗum gara waɗi ko ɓeƴituma landagol après si woni ɓeƴitalma après ɓaccitama non franchement parler alandi ke donc alandaka alandela hono mi yiri ɗo Sénégal et tout ça ɗin piiji ɗo eyyi laggi nek bisa fof hono mi yiri piiji ɗin presque fof ko ɗum tan woni alandake mais en fait c'est normal parce que déjà hande déjà même ɓeyni ɗo ɗa goɗɗo a inno hoorema nde no inno an quoi donc même toujours parce que mi lan eɓi fulɓe en fof ko hunde wotere woni pullo Guinée Conakry pullo Guinée Bissau pullo kala ka wawi wonde kaduna o ko a pullo tun quoi en fait a faami sa yi mi landakima hono yiɗa sa arane par ce que an ko saare o ɗo wonda ko saare ɗo an hiɗani sa nden par exemple sa iwi wona Bissau comme no mi arti wonde iwde laggine non Bissau mi landike Bissau mi landike on to médecin mbo jeeya clip am ko ɓe Guinée Conakry tourni o ɗum woni deuxième en clip dow ɗo ɓe Guinée ko ɓe mon tourni o ko ɓe Guinée Koto Dramé pro Koto Dramé ko kanko film mi andi ko noon kono ɗum ɗon par exemple wonna mi landike Bissau honto ayni bafata woli fof a faami ok joni macce ma rémission après wawa wayto franchement parler an jettata o après wende mission allo ok wa donc franchement parler émission ngon machallah mi weltike ɓuurna seeɗa donc moɗa rek en fait waɗa remercier quoi moɗa remercier en wolof parce que déjà semaine be passé la mooy sama deuxième sama clip bi semaine be passé la ko tourné donc maa ngi remercier sama équipe sama boss Mamadou Diallo maa ngi koy remercier ak Omar ak ñoom Ngis ñoom Mami ƴettumo allo allo waaw no wayi ça va allo oui hiɗa e jang yantu inen gaƴat iɗa ɗo deme on to Grand Dakar inde ndeng inde ndeng régi mo yetta toon télé on ko hawa parce que comme li ma la wax rek xam nga aduna moom képp ku avancer il faut ñu jàppal la quoi donc surtout sama DG Mamadou Diallo maa ngi koy nuyu ak Omar ak ñoom Ngis ak Mami donc ak sama grand sœur bi aussi Sadio Balde maa ngi koy nuyoo ak sama frère bi King Black Zion donc maa ngi nuyoo gars yi yëpp bàyyuma kenn quoi ak sama tons Jibi Espagne donc bàyyuma kenn quoi franchement parler ok joni daali eɓe habbo rendez-vous projet jam wonde ar goɗɗi Bissau bientôt inchallah rabbi en fello e Bissau toon parce que déjà anga yahay quoi anga yahay ala probléme DJ Yaya kadi yahay quoi est ce que donc ayni mi yaha ɗo ɗum ara ɗo ɓeyda lamso mi yaha lamso non yahay parce que déjà devant écran wonda a tam médecin awa meɗa yaade Bissau habe men Bissau micro on présente gongol ko podion donc aussi il y a une chose très importante quoi mi la woni frère goto on ko TikTok to woni quoi ko boy jombo fuladu quoi fuladu ouais mais c'est un frère très sérieux quoi en fait bo golle woni wadde de impress walde artiste be ka TikTok quoi en fait jali be kanko darani ko pullo na darani ko ɗum ɗo walla ko ɗum ɗo mais ne ko pulari mata o waɗa maka TikTok makko parce que déjà yimɓe no wadde mbo suivi bem ɓurta mbo noddude kana pullo quoi kana pullo bro merci courage merci boy ko enen quoi donc fuladu to dow merci beaucoup haɗa wonɗo ɓe dagol médecin boy ɓen hiɗo gandi kono yarata ara régi wannam prépare ɗon clip sayphone minini noon la andi est ce que komi ko tuule mi anda woni mi anda ko kam o woni kono noon la andi billahi o clip sayphone ɗo
mi anda ɗum ko honnu jonni o clip mais o clip ɗo ha non o clip ɗo min waranta mi darmo taw mi jooɗi mi daari min est ce que ɗum koko nakirno non min ɗum ɗo koko ñaguiji ɗin quoi ɗum ɗo ko ñaguiji ɗin to Nigéria to ko tongo waɗi si c'est bon main ndani clip on arta nga plate me adde sam nga DJ Lamzo ndu ari ndu yakkalan mi anda ndu ɗo ƴawelan tiggiɗo dow amami tiggiɗore mi anda noon nduɗon ko hondu noon so woni ko ɗum ɗore makko ndu ko ɗum ɗore ko rabburo makko ndu haɗa yo wowlu haɗa minna ɗon merci beaucoup wona sortitande termes on en accala e goto mi anda warma piiji ɗi meɗe yiide affaire ɗi ka meɗe yiide wona groupe on hiɓe wowli anda warma ɓe créé groupe on ɓe anda warma ɓe inni image ji ɗi jo jamon modo nabbo goɗo anda warma sena information ji ber dogaji ɗon ɗin haray min wona Lamine Touré wona président ɓooyi ha kamɓe kadi o yi wona Salou Yanguke haray yo jamon habbito piiji ɗi dayte par ce que lan andi wa termese ala wona kadi woɗɓe to men kadi ala par ce que ko ɗum ɗon woni sabon wona noon e côté anda warma wona wona ha ɗon Salémata ha ɗon wona Koosi ha ɗon e termese ha ɗon e Hiɗar e ŋaccala e goto ha ɗon e Dunduji e ŋaccala e goto wonen hunde wattere wonen nene goto baba goto anden lagine koko men kundare koko men termese kadi koko men haray sen iwi ɗon kadi wona aren kadi wona anda warma wona Cheikh Oumar kan kadi le 29 Lollipop et tout on ko ɗo watta Douta Seck ɗo watta si Allah jaaɓi telan andi après en arta kadi ɗum ɗon inchallah telan andi noon chanson ko 100% doge ha feeta ok mina ɗon kadi wona Lose Bandi e DJ Adara Junior kan kadi saminem noon photo wona seeɗa ŋacca e goto salmin daari kala ndema wana anda warma hen noon darde émission DJ Lamzo min noon suma may kala faalaɗo emin invité mo woni comédien jo woni anda warma woni artiste jo woni anda warma woni karmo kojo en accala e goto kala anda warma no marit faala fiyo mi invité mo siɗa faala ko min siɗa faala ko Sista Asi siɗa faala ko DJ Bella siɗa faala ko yimɓe leydi ɓen ko faalɗa wo paquet Jama TV ndaare tum so ndaari émission hannde ko bay faalo yarta ga janngo ko ɓurano watta ga faɗɗi janngo ko émission olof watta ga faɗɗi janngo ko njaago fof télé on accala e goto télé on ndaari kala yiɗo no jeeyi télé no jeeyi ɗum kala yiɗo no hiɗi télé on no hiɗi ɗum kala yiɗo no añi télé on no hiɗi ɗum par ce que télé on añuɗamo o hiɗete añalimo o hiɗete télé on daali ko fi laggine fof joɗirɗo wata ndaari wona laggine ko feƴƴi ko laggine kon fof min feƴƴinayi sa ndaari wona hannde maçon tam hande maçon lam moni taw seeɗa par ce que maçon hannde mi welta quoi par ce que meɗen duwannoɓe piigol ɓe meɗen fof noon piigol mbayade kono garawol min accaniɓe ha massi artité on minne kadi kala faalaɗo woni invité ɗo sa noddi men sa noddi numéro téléphone 78 107 82 min ƴettete sa noddi len kadi min ko numéro an 70 waɗa 353 58 42 70 waɗa 353 58 42 ɗum ɗon ko numéro an WhatsApp on noon ɗon kata envoyé message e wawa yettugol haare min noon merci beaucoup mi weltike min innoon enge mardi prochain inchallahu surprise ji go invité ɓe go ɓe anda warma kono affaire ji jaɗare chaque mardi de mardi andana warma ko surprise wonta haare merci beaucoup on jarama one love. Yeah, that's right. You know what the Pull yourself. ala nyade kono ala nyalade andan tako anna wanga fama tako andan tako Pull yourself. anna wanga dangan tako Aduna ngandanta ko matu yangora. Aduna